budget session alo zota a tikhan kan budget chu kan rachiang ta a tuna hian budget khaikhinna karon nei dona nikum lam ti to mai la sang ni som ni pathum ni li le sang ni som ni pali ni nga budget te karon khaikhin don ani a department ang te in karon ti don lova apum pui budget kha karon khaikhin dona amasa in revenue expenditure hi lobi phot ta ila revenue expenditure chu enge ni kan ti chuan revenue expenditure chu sarkar in rel bol na sen so sarkar na thok lo pension lo loan pung rul na power leina tui supply na bu fai leina district sang in rel bol na khatiang ang chi ta kha revenue expenditure nuaya om hani a kum sang ni som ni pali ni nga chunga revenue expenditure nuaya sum man tu ruam han chu cheng vai bel che sing khat sang khat zakwa som nga pasari point bial pali hani a hei hi nikum lam sang ni som ni pathum ni li a cheng vai bel che sing khat sang khat zani point pasari paruk a in zazela paruk point pasari panga in asang zoka tin budget pumpui atanga za a somriat pani point pakwa pasari atling bokani kum masalama revenue expenditure kha budget pumpui atanga zazela somsari pakhat point pali pathum ani a tichuan tun tuma ain thlauna hi cheng vai bel che zasari somnga paruk point pani pariat in tun budget thara revenue expenditure hi asang zok ani atlang puin revenue expenditure tam hi mi puinol puitan budget tha angai ani ngai lo ani capital expenditure kan en lenga capital expenditure chu ramma so na rural ramta na ro thling thil infrastructure le assets siam le din na ta na sum man hi capital expenditure nuayami ani a kongpui in leido college school siam le sakna ta na sum man ang te kha capital expenditure chu ani a tichuan tun financial year thara hian capital expenditure atana sum ruam han zongjong chu cheng vai bel che sang ni zali somnga panga point bial pariat ani a budget pumpui atanga za asom pasari point bial pathum ani a kumsang ni som ni pathum ni li a cheng vai bel che sang thum za somli pakhat point pakhat pakwa ani thung ani kumsang ni som ni pathum ni li a khan capital expenditure hi budget pumpui atanga za som ni pakhat point pakwa bial ani thunga tichuan tuna ain thlauna hi vai bel che zaruk somriat paruk point pakhat ani ta ani kumhasa ain vai bel che zaruk somriat paruk point pakhatin atlem zok ti na ani chu o tikhan atlang pui chu kan hrethiam ruakin karinga nikum lama khachuan revenue expenditure sarkar in rel bolna atana sum man tura ruwa man kha a percent angzongin budget pumpui atang khan za a somsari pakhat point pali pathum ani a budget thar tun financial year chuan za somriat pani point pakwa pasari halonita a revenue expenditure hi tun financial year thara hian za zela paruk point pasari panga in asang tazokani tichuan sarkar ina suma man tur timayang
surkar chan timai te ang hria thiam dan ol samin khami kha apung ta tina ni kumina hian apun chan chu chief minister in budget asoina khan asoya khata khan asan na chan tlang pui chu salary le pension atana sum sen bel angai wangte establishment cost asan zel wangte kol phetha leina le tuipam na bil sang chho zelte bu fai leina san thret zel wangte le private school then ka te din mun thazo ka hlan kai ani wangte an ni hlom ti in asoi ani kha ti chuan capital expenditure hi zazela som pasari point bial pathum ani a tun financial year thara hian nikum timayang kum hasalama khan zazela somni pakhat point pakwa bial ani tikhan kan thathiam ruakin arin omani ho khati kha ani a engtin nge kan kal chho zel don sarkar in ruam manna thatak anei chho zel tura ngai ila tin project lampang angchi tepo tam tak aum thei tura ngai ila tin ei rukna abo tonga ei rukna umlo kha chuan sum kha aman na tur dik taka man an ni phot chuan adai zai em dona tin ti thei tam tak kha anei dona ni ti kha hria ila thlamuang takin lo om phot mai te ang u